Anthony rong parapan rong asar ke ba. Ending troksi KYS to mahang gite karni katalo. Youth for Allied Society NGO pen Dipu Recreation Park Alang Royalong Kapangti. Pini Karbi Prime Time Birta Long pen kadu kabya phantame kardam na pazrik. Tangti Pini Karbi Prime Time Birta arjwik tha. Hem tun isia long ke thenai pulote hem arit pohenlo. La pen rong along ke thenai pulote rong asar the mate rong asar henlo popen. Jamipo ni phai kre pho arni Anthony rong pharaphan rong asar ke bat pon abirta nangli. Karbi Anglong Autonomous Council pen sedame Karbi customary law arona teng pen apu na cha ke chokle rong saraphan ke dam tangapur hot ke hokalo pazir pon. Rong asar abang phuti na tumta amethang methang ahawar arong along rong rup kachari arong karkam ke pate pe katumaphan kang saya ja kong pen chengmu kapre kapre ka son kachari aron do am aja kong ta rong asaraphan si hodai pon. Lasung si hakoko ipi pu arni pen Karbia khaya tum ke kroi kapin chong arona teng pen sar ke hok mate sar ke bara jeme pinijang mi po chiklo ni phai kre pli arni di purong supi pen apar chot rong klarbong arong asar Anthony rong paraphan chedong sar pen kachi hili ave pin pen rong asar the bat pot Wopong asar long sing be hima asar long ri asar achom asar lapen sorkari arong asar atum chirap titu si man peng ke thedo karbia poho pen sar kimi Anthony rong paraphan poho phungpong lapen sar ke pathira lun ke wopong asar mate long sing be pen si rat angno lun parjupon bang swaho rong klarbong mate Anthony rong par arong don me karatum sedame pini pen thir thep arong atang choklim pen rong asar kache bat ponanong ning karong ning kang sam la pen kachro lam the he hui pajupo pini dak rong klarbong Anthony rong par arong along sar ke banang ko kadim ke lapulo ilitum sukar biya khai ke ilitum ho aku pen aron ajutang do halaba so hudakai bang rukasen harbamon atum akai husi bang bitigang lo je richu manji ke the manji sar manji lar manji pulo tangte e chi e nai chi som nai ji itum karbi akhai ke pu bang ke than dikang aporom puthi do temotimi do towetanili lahaya lam dang thum lo alun talun lo la pengkela solo godolong nili nuele ki e un kali nili wo phonga sar lo dak lumayong long ke wo phonga sar si ki e nang ya ron pusi wo phonga sar pulo nili si e lo som la penke pu hima sar la ke pu ke hima sar nang dunun ede ahok pet ke daglumayong ke hima sar ke sikari tisu helo hima sar lo sitame alang li saru pen nang edun e pen apor ka chi tonte pen amasi long ria sar phansi nang toy dun lo nang dunoi pusi long ria sar phanang toy lo diben hanse alang li lake dak long ria sar lo sorgari gangbra la penghala alang li abangke sarbari mane la suta aron duko mane thumplak thumbong rong nang ko matru bu phong sare long det kali karbiaron ke bu phong sar long ta dam nang ji hima sara hukum ta long nang ji lasi man peng su ni long ji lapulo jo lasi ako sar bari long ta thumplak thumbong kerong pu angdeng dakta dam nang lasi sar kri ni pen chitong pet polasi bang rukasen harbamon tum bang pinchong tikang lasi wupi tha pak pi that nai wupi yon phak pi yon lasi e sa lin duma lin e ju senior lin noklang sang phera lin noklang lin
sa lin duma lin lahai kuwi lin bitia lin sar habe ki chujia phan lamang suru thai nang sar ki chujia bang la pengke ili tumke sar ke man nang ji aron ke tunge karbi pinak lake dhorom lam bangbe karbi akhai po ana bangke je nang e aron ki milardo matum non rong chukim ji pulote nang tum ta chi in me e kristana tum non karbi pulote ijutang pinak ha bang man tu pe nei phisar e phusar e rukasen harbamona tum si bang pinchong pinti sar chui te la sonai pu ke thangang si li tum klembom la si kristana tum ta klemme rong sar sinang chu manji pulu tang te jo la so si la so aron du ko ka tang du ko li tum karbi khai ke ako benda pu helu pu yutang pinak amasi pini alang li phanta me alang li rong chukim nang koklo alang li ta puna chak du koklo la sini li tum pini ke sar kreni lar kreni pen long ri long pat kreni pen sita meni tu pini isom nang koklo nili apun tong edukok acak tong edukok arni sinang choklo bon la si pini arnian ke nili lapu nili thang ta we sita bang rong arada tum si nili phan nang chirap nang chitu pen si pini arni la so arong nili tum rong ke som lo che lo kamborani tum che balo phong sar hima sar sar barim alang li tum nang tong pe sar krehini nang tong pe si nili phan rong sar nang bat ik lo nili cari chalom thek theda ji ke kali yibon nili cari pon pe me chalok pon pe me po atheke nili cari pon pe chalok pon pe pu nili nili chi oi lagi atheke rong ara tum si bang nili phan do anawi anta bang ke pedor bang aning kang sam aning ka rong pen si nili phan bang chirung chirek pen si nili phan haya kam anta na klem pi pot nili ke klem pipelo dam pipelo cari lelo chalok lelo pu nili pu ke ning ring non dagi lan Nanti nali rong along don ko ando ji. non ke dotang et abang lapu kado ko we ang ton pen lakhadam lo lipu tang te pharu ke leji sita non ke dotang anabang ke truck ner kep abadan do 84 an bang do nasi itu mah pini long riklini himasar pen bopong asar pen alang letum kebang cepat duk pen alang letum ni letum arong asar aphan nang ikang lo nang som kang lo nang bat kang lo nasi alang letum haname churupik lo ni letum arong me kar hui pan name alang letum han churupik lo nasi pini ni letum la puana kemang pen pen anan kan pen ni letum thir the linglang tang along tame pini pen ke ni tum thir lo asi pini pen ke ni tum isi kemang pleng lo posini tum me kardo an tame me kardo an pan me ning cha parong lo ning arong arni pusi nilihin pen hokon lo tuma phan rong isi tum ta nang li tum chonangi pulo la sinel tum phanang bat kok lo la si pini ke nili hema sor phan sar bat lo la sinel tum thek the re an sta me rong sor phan sta me tum chithan chimum po nang po la pen alang li tum kado ka ve ni li tum phan la so agambra nang ke bat pen pini nil tum phan bang su rong asar ar puni ki pi po nil tum kado ka ve rong isi la pen korte la pen igmarli pe purun la pen dak na chitong tum phan anasta me churu par lo kardo Jamipo ni Paikre Por ni Dipu Matipung Arboretum Camp Center Cafeteria Hotel alongsi Ingdeng Troxi Karbi Students Organization Mate KYSO amhang ketekarni Katalon Pon Pedolo Kedamtang 2017 Mate Surihini Ragre Troxianing Kampen Karbilo Charlie Arisoi Jangatuma Phan Matha Ponsi Am Sose ke Charlie Hinanato Katiko Kedwa Tuma Phan Kerab Jipu Matha Pompen Karbi Youth Students Organization Mate KYSO pu amhang pathe ponsi Pining Surihini Ra Inkoirapli Anka Anke Ingdeng Troxi Nangplo Laswa me Khorsing Tiso KYSO Amin Pupen Chari Ponsi Kongchun Bang Rustom Kropen Kepachini Meya Namthe Parjupot Aluhiaman Pen KUA Amaipu Bikram Timu KYDA Mindar Phangjo YAAC Amaipu Sanjoy Tiso Lungsepo Mandi Sorongphar Elias B Tokbi
an parata claim bang ku bang phir tum che tong si ing som jing pen mei pa chut pon So unity long live. Long live, long live. Then unity long live. Long live, long live. Then unity long live. Long live, long live. Matipong garden long and then proxy Karbi youth student celebration lo nilitum lasi non kewang jilang along student punon kaprek university long pusita me mane admission long le pusita me nilitum hin pencherab dun po KYSO Karbi youth student organization nang humri non nilito hanang contact ikte nilitum kerab hian kai masi chiseki dinglo asinili lam theke padingo elo Karbi youth student organization anso se student to han kerab hian sinili to kai ta chisik chedang lo lasi lan sinili lam thik pachudi kardam Pini adak matipung garden cafeteria half along Maiki padopon athege da pehlo nitum KYSO Karbi Youth Student Organization ha 2017 pen amhang patek si bangbom si non peneng 2024 anke indeng proxy ke choklo asing deng proxy ke chok bangke nitum mesen mi apensi nitum pini bangso mai bangke pachun pondo na sinitum athipi akemang bangke da pehlo nitum Karbi Youth Student Organization pen kemang dam ke Karbi initum Karbi akhai ke lo charlie ponon ajat ponon papidon pekla na silo bangso alo charlie ke pa phialong kachirap doni kacheto donji phansi nitum da bangso KYSO amhang patek ponang koklo nasi nitum dam ta dam bom lo ke dam tang ana ningkan ta itum along tame school da metum humriam bom lo nasi non ke wang ji lang ani an tame nitum along tin hitame tum humri dam pensi ilitum akhai Karbi akhai tame lo charlie bang puthot chi hung doni nai chi pate ma competitive do nai la pen ke bang teng bang pen asu ru se ke thek donai pu bang sini tum ke mang ponsi ni tum bang so ke YSO pen ke mang dam ke ni tum lahin lo kachipang thir et pen ke do dim ke kai ke ta ke do ke dam la pen ke lang sutame ninging samdo bon ta kang thir et ka lia dim ke ning siksa khoi la pen ning kang samawe ilitum ke do akar biang long ke langroi langjeng inglong arlok thengpi thengprang kelir seng pen ke do ke thakali ke theklong penta moni tatum aning samdo bonta nonakai monit ke chan ke jar open kang thir et adim tang ing thir jo thek thedera sansi dokong la sopena jok ke suang thekta phere memesi naklang titi la puson ke ter kang thir et ka we theklong si youth for allied society atom pen patel pipong si dipu recreation park along dipu aroi ke kroipur aroi along ke tel ke er ke pang thir po bangso ke pang thira hot kapre ka tom pen kachura abdun thekapo youth for allied society NGO pen kachuro padupo la sonsi kewang jilang apor setame prek jama dimalong ke pang thira sai pen chenglo cherok toka jame ke deng pon padu la pen ke mesen atowar ke japon ja phanbo ipon poputa youth for allied society NGO amaipo rangsinang tok bipen herang ke thengno nang pachini kardom nilimen ke rangsna tok bi nili yes pu asong mate youthful elite society pu NGO long si ke claim ame phulo la pen nilitum piposi la so asong ke seng nang kok ke non nitum karbiang long aprang ke itu nilitum biek he ka kot ke klar pik inthir pika ahawat non ke litum che thek dam long po ter olo non ke lasi lahai nitum emethang long ri paklari pang thiri bua akimang ben sila so song e ke seng ai la pen non nilitum jirpi chingwai pen lahai nitum pini claim ning emethang long ri phan pen sila so asong ke seng lo
nasi nilitum la chu ta cleanliness campaign claim lo lagi zero waste there ni pini ako nitum second cleanliness drive lo dak recreation park long chu ta recreation park long masih claim lo la si non ladak lang nang nitum thek kon long po ladak la muti ke jok pen lang paching thang chok lo pang teng chek lo ma thak pen ke wang cafeteria la hayan ke ladak si ching thang lap ti lo la si nilitum Karbi arat phan kachuning riang tung ke cafeteria hormu lang roi lang jeng long ke war wi han si chuning ri lo la so la cafeteria pen nilitum kisung ke phonaing ke la keso la haita lang roi long kapater lo pate la haita pui po mane tum ke lang roi la hai long kijun mate sai ka chutiki lang ka chunglu lahai tum ta do lahai harmful pollutions lahai pot ke la lang tim hoi pon lo nasi lahai pen si pine ke so non nin tum lahai plastic waste pen ke cancer ta isi agent lo cancer lahai ta la pen lahai nili tum jong hele safa pu tame microplastic pu bang du ya chit chit nin tum theklong le hula hula hai pen bang ta isi effect do po non son la ok lahai tum tame lang ok lahai tum tame chu po hajat po hola tum long tala so pot bang ge spread po aro nili tum mola la lang ok lahai le chu pu sitame hul hai long tala so kido chances to kini la so initiative long nang cherapun tum do ke chengsi nili ke chorogang tung ke singbai rong hang alang li ke ranger protection range ranger lo alang li ke alang li tum protection range pen arleng nang ke toy dun tum do ke bang tum do nang cherapun tum ini tum ni marli tum angse la pen ke hai bori sing jai lerson rong hang harkri phangchu par ke medical department benta gloves la hai nang pidun tum do la so sai ke claim along asi sonalam ni litum pugang tung ke non nitum la ani si ni claim lo pumain ton koki pu kali claim pon bom la alam mang ke la so challenge ke nitum cheska chesong pamekan nang ji la jong si dipu pang thir ji paklar vet ji plote dipu der lo ang ton Karbiang long ang kangan ta lo mo claim pon ning ang ton ni litum eme thang along ri jinghon plote non ke bang ji prangan ta an so se chingrum pet pencil hai ke claim ni ka chesong plote elong ri ke jinghon environment ka jinghon ta latai si ke chesong lo alama ilitum echethi ka chen ke la environment mesen to mon la hai ta mesen na joinis ilitum ta chithi la hai ta ke chen long pa me ka lo ai akimia sai claim pon lo te mu nang litum second time third time nang ka visit ta lang kon mesen si theklong po aro nang litum ta isi ning ching sam do po je yo nitum adim klar o nilitum la hai kachimatha ajok kaching hon eme thang adim pu pen si la eme thang adim e claripon la si kado ka we a responsibility do da eme thang adim chepa clari phan ke la si non ke bang yan event long ta nang litum nang serap dun me ni litum long ni litum manpower pan so se do muni raja kong do plote hajara saile claim pon da me chun ki chun ta prap chet po phayong lo plote en parke ilitum isi lapen Karbiang long along ri ke pang thir et pen ke do ke thak ning kang sam the jia phan asai ke claim along kadu ka veta claim rapet na lapen chirap chi to pon pen la an so se jakong pa do pon nang pata ning se pon thu nangan youth tum ta ni depending lo awareness of that pot apen non son opportunity long le that pot si itum cleanliness drive ta thekam long le that asi non ni mata mane son claim dung gang tung do aphrang benta ama si pini bang ke opportunity long lo la si claim lo ta pen penanga thek long lo non chu neli ke bang da tiat pe kan pen atim na men thu pik ta hai pot he plastic waste la hai war po chat po ma men thu pik la si ni li hin pen bang ke sop han ta arch kang tung je ang ton ta
youth sumanta awareness dona wang non lapen cleanliness tami itum thangang bom environment an tami cepat clean dona lapen tum Karbi Anglong tami cepat dona pansu se Jamipo ni Paikre Po Arni Dhansari Constituency Dipu Girls College Polling Station ke Parlo Rong Sampri Arong Along APSLC Women Wing Aro ke Parzapo MP Kilik na katibok pi ka pora hu Dracharia Song tin atumta Amithanga Song kachipohai jia phan bo I ponbo Lason si APHLC pen kachetoidun MP candidate IAS retired JI Kathara phan kachipohai pon jia phan dodi sang se pen APHLC Dhansari CC atumta klempon Lason si APHLC phan ning kachethera atum nangbat pi ka song si thekpon no Lapen pinilet hota Dhansari constituency ke parlo rong sampriya longta APHLC women wing aro parzapon Pini dak rong sampri along itum mai doig lo aso a meeting bang ing samjin pen chun pon lo tadak itum non kewang ji la MP election aso puthak itum ongdung abhut kupusi chepalong thegima aso puthak itum discussion do lo lepen ke itum tadak thekpolong lo je itum kaching wai anda la kichun je na thusi ongdung abhut pen kelong ji taso angring do tang lo rata tumta full support dolo pusin dak ni tum chini pon lo lepen ke non la meeting ki do lang non ta la mass joining meeting do lang non 18 ani ta la rong prim plamani doji dak ta lepen ke non 16 ani ta ko mass joining doji la Dhansari Doldoli area lepen ke elong ke dak phong timung arong dalo dak ta pini lo litum dak ta meeting do lasi meeting bang non litum bang ke ten bang si kiun tu the an lo rat la an mane awareness do tang lo mane tribal inglong so jokwan naji bak longri jokwan nai pu ke matha thek la so bang do tang lo ratum lasi non la pen theklong lo la tum bang meeting do ta ale wede ason lo BJP tu mangke lasi ilitum non nangale ji la so election non 26 April 2024 election mangke rat tum bangke chisik sedang pamilo lepen non la tribal doan inglong so doan ipeng wet ki doje pan chisik elo asi aso bhut ke jok pensi la BJP phange non hu pareng bep itum women atum chingrum amai padupon lo lapen PS tame PS a woman wing ta sengpon long lo ke damtangan ke penangan nilitum seng lo lapen pini abang bangke long ni an ke seng pon elo nonang ko ke adu non dam thui lang sengpon bom dam bom ko lapen ke damtangan ke nilitum thekpon long lo je votes ta penangan dolo sitame penenga bangke atomon se ke prek dal pot Karbi put de Dhansari ke di masa tadu lasi di masa tum anta nang chithurpa kason se chetheklong athe di masa atumta ST benak posi alang li tum sitame pura nang chithurpa lo lasi penang an vote long ponji peneng ke ili tum APHLC ke haidat pomang pusi nilihin pen mathapun Pinidak rong sampri lake nili tum women wing kiseng a program se kibipon lalang di tum mabang chingrum pet sinang hang lo dak women wing nang seng thapu kela sinili tum bang dak ke women wing nang seng lo la selang tum kadok ka ve tum ta
จิงรุมเป็ดเป็นปีนิ่งเป็นเกนี่เลยตุมตาผู้สีนังปะให้ดนปนังจอกคนปูผู้เสลังเลยตุมนิ่งเชเทเป็นอลังเลยตุมมาร์จินังปีดนlo แล้วเสียโปรแกรมตาอิงซัมจินเป็นปัจจุบันlo เรียนเป็นกันวัดlo Sani Sani Nora MP bang liga hut nang likula dhon sri pen koan baga vut pen hai don ji sona ning thedora na tum nan to mane nona teng pulote la dhon suri pen chuke dam tang pen le pangbar pote nona teng kana women na tum nang thodon pak lo non pinya son son ta nang ke hang elong nang hang ni le tum ke che dam sigon elo che pang rumam thu sigon elo alang le tum nang che hang lok non ta elong pen mo het ta ni tum long ni do kang alo puja elong ke na lo rong kang thia hadak ta ni tum women seng ti kang alo akoi long ke na lo dak non bang rong sam pri lo lile tum ke seng kang tang long ni elong ke khironi anke dak rong kang thir anke non rong sam pri akon non ke da mitha do thulang lake habjan hapu pilo thong ti muar rong na thu sami non ke hang lok lo lang le tum as aro se do pik lang le tum don suri constituency penta ke part tang ateng pulo te non ke wang tho bang ke ing tang pik lo manera si ning che the pik anon thu be achi o kama tha dam ta velo high vek po apen ong tung abot pen si hai ta hai pon po APHLC MP candidate Jai Kathara Phan ong runga vote ke pohai pon chia phan APHLC Rotary song atum dodi sang se pin pen sai klem pon poma song si APHLC Dhansri Ramai Phu Mohan Singh Tokbi Women Wing Chun Bang Pi sang pi Rita Kramsa pi pen chenglo klem bang phu bang phia tum pen Hemari be arong alongta mei pedopon La Swalong Dhansri MAC constituency penta APHLC aphan ke pahai donji aphan APHLC Dhansri aruaton pen arong damsi mei ingni pon bom La somsi jangmipo ni phai krepli arinda hemari be arong asar ahemalong jirok toka mei ingni pon La Swamaya long raratum manghu he pin pen APHLC MP candidate Jai Kathara Phan mate napida long vote ki PH aphan chethan chemu non ke wangji jangmipo ni phain kora thero karni ke MP kang YG arni la sila so pothak hemari be arong arara tom pen mesen pen chathan chimum ponlong lopusi APHLC Dhansri Ramai Phu Mohan Singh Tokbi pen Women Wing Chun Bangpi Rita Kramsa pia tom pen pachini po APHLC long left APHLC long left MP hayalo ma MP hayalo ma Jai Kathara MP hayalo ma Pini ni tum dak 19 Dhansri constituency andar lo la dak Hemari Berong ni tum dak rat mai pi dak dolo nasi mesen pensi dak chun lo la pen dak non nang eleji MP election 26 April 2024 lasarni ongdung abut pen itum APHLC candidate sar Jai Kathara Phan epahaji lasabuthak ni tum dak discussion delo nasi nitum akedam tang ting pende nitum tilang lo nitum cichini lo je APHLC ke high air lo pus nitum ning chithelo athenon kedam tang nitum langdam nang atumi ta West Karbi long ta 7,000 amunit tidak nangjon dun lo BJP pen APHLC long nangjon nun elo nasi amunit kyong thuong mat ningarong pik atumi West Karbi long ta lapengke BJP tumbangke non dubangke remelo latum Karbi long along helikopter le pangjar ta bhut pibang velo nangke athenon tribal non tribal langbong si tum non bhut chedan po kasi la non bhut ke jok pensi la BJP phan ke parem po angkur phelong helang si hak angtan waram phit po
Donsuri constituency along Hemari Bay Rongasar ahemsi piniladak chirok tok amai pido iglo non kiwangji tarik ingkora trok April surihinira ingkora pli arni ladak MP election akihai sarji ai kathar saraphan KCR jan pen kado kavita vote jokdun pen ining aklong pen ladak litum jokdun peminang arnama hirjumi rada hirjumi ilitum along dolo lasi pining ke ilitum ke ron kachedan lo laki di sangmarli ron kachedan lo ilitum kon si sungnang langma lasi ilitum akisung ke ititum chi hisap un edat lo an kang chir pen chenglok lang kang it pen chenglok lang taka cho nam nang ilitum tuwar me lang lakado kavistami non het kiwang hemari be arong kiwang stami ladake dipu headquarter adung hetlo stami ligbuk ligbor along loksi mohet stami motor penta kiwang nanglo ante la bar la arvi ki jang hut kente koson lo rada tum school ki dun po usumara tum koson si tuwar ki dam po gari motor la hai ke kaching thu ram rong hang CM alangli PhD a certificate alangli ning kang sam dolo la pen kaching thu dolo school tabesen lo kadu kavita kaching thu dolo pu a certificate alangli kilong la bangke ilitum rada tum ta kroik manang litum kroy credit lo la pen heme jangri atuma phan kopi sikirap nangjima la hai sitame example national social assistance program lake BPL phan tapinangji widow old age rehabilitation center honghap hongru atum hanstame ladak 15 to 20 crores atangka aning kanwang nang kilido bon sitame la hai sitame radatum long le pusi radatum pen comments ke long ke ong lasi non kiwang ji jongsi ilitum MP ake hai sarji ai kathar sarphan alangli ke inut ke thekser IAS retired officer alangli jongsi MP nang hai lo plunte hem break lake ningkan pho chokchea prangsi ningkan pho prangsi hem break lake one week po tangte nan malam zo pora phan birta mo ing tonic sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ dihena mo pit puthot birta long wang tweak lo nanglitung hemalong boundary wall la pen hemarlo selingador ki jum hekpen kasalam ponjipu ningkama thapon toma jongsi hemalong boundary wall la pen hemarlo seling mesten pen salam ponjipu ninghang pulotangte doboka tollgate adung het along SS construction and supplier pa company along humri pontami Athe SS construction and supplier pua company long kelongji lake mesen boundary wall la pen hemarlo selling hei hui kopi kosom alira longsi kenangji tong wai pen SS construction a company atuma hin pen other jum hek pen tami selam pon popusi nilitom kat news asai malong berdan tam la pen jong si kasalamji ninghang pulotangte apor tami prapjin pen nini ni thomang bong tang ponte jipusi SS construction a company pen nang thanang pachini jong si humri ponji ninghang pulotangte contact number 7002403298 8011083587 lapen jirsong ingti 8453747400 labangswa number alongle humri lote long ponukpo মই SS কনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ছাপ্লায়াৰ কোম্পানীৰ মালিক হয় আমি কম খৰচত একদম কম টকাত যিটো বাউণ্ডাৰী ৱাল আপোনাৰ 100 মিটাৰ কাম কৰিব গ'লে যিটো পইচা 6 লাখ 7 লাখ টকা খৰচা হয় সেই কামখিনি আমি মাত্ৰ 2.5 লাখ টকাত কমপ্লিট কৰি দিওঁ
আৰু আমাৰ যে বাউণ্ডাৰী ৱাল কৰিবৰ কাৰণে আপুনি 1 মাহ 2 মাহ বহিব নালাগে, মাত্ৰ 3 দিনত আমি কমপ্লিট গোটেইখিনি কৰি দিব পাৰিম আৰু 50 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি লগত দিম। আৰু লগতে আমি ফল চিলিং, বিল্ডিং ৱৰ্ক এইবিলাক চবৰ কাম এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীতে আমাৰ চব আছে। যাৰ আপোনালোকে যদি কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যোগাযোগ কৰিব। আমি একেবাৰে কম খৰচত আপোনালোকৰ কোনো কষ্ট নোহোৱাকৈ আপোনাৰ ঘৰত ড'ৰ টু ড'ৰ গৈ পেলাই আমাৰ মানুহে কাম কৰি দিয়ে। আৰু পানীৰ এইটো মানে পঠাই দিব পঠাই দিয়ে, আমাৰ মানুহে গৈ পেলাই আপোনাৰ ঘৰত লগাই চগাই ফিটিং চিটিং কৰি দিয়ে। আপোনালোকে ক'ত ক'ত কামটো কৰিব পাৰিব? এই ডিফুলৈকে যাব পাৰিব নেকি আপোনালোকে? আমাৰ পৰহি নাগালেণ্ড মাল গৈ আছে, মণিপুৰ গৈ আছে, কাৰ্বি আংলঙতো কাম হৈয়ে আছে, চলি আছে, আৰু চাৰিওফালেদি কাম অল আছামত কাম চলি আছে। আচ্ছা, আপুনি কাৰ্বি আংলং ৰাইজ আৰু চবৰ ৰাইজ কাৰণে কি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি? কাৰ্বি আংলং ৰাইজ আৰু চবৰ কাৰণে এইটোৱেই, আজিকালি ডিজিটেল যুগ, কম খৰচত মানুহে বহুত ডাঙৰ কাম কৰিব বিচাৰে। তো ডিজিটেল ৱালটো নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে আৰু একদম কম খৰচত। যিটো কাম আপুনি ৰড বালি চিমেণ্ট দি 10 লাখ টকা দি কৰিব, সেই কামটো 1 লাখ 1.5 লাখত কমপ্লিট হৈ যাব। যদি কিবা বাউণ্ডাৰী বাৰ যদি বনায় তেনে 100 কিবা মিটাৰত কিমানকৈ পৰিব? 100 মিটাৰত 2 লাখ 2.5 লাখ, ইয়াতকৈ বেছি নালাগে। কিন্তু 100 মিটাৰ আপুনি ৰড চিমেণ্ট দি কৰিব যাওক কমচে কম 6 লাখ লাগিব মিনিমাম। এইটো জেগাটো ডবকা NRL পেট্ৰল পাম্পৰ লগতে। আপোনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো আপুনি দিব পাৰিব নেকি? মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো 8011898928, 7002403298। আপোনাৰ নাম? মোৰ চৌধুৰী। আজি অৰ্ডাৰ কৰিলে পিছদিনাখন ফুল ফিটিং হৈ যাব। হয় নি? আপুনি ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে 1 মাহ 1.5 মাহ বহিব নালাগে, লগে লগে কাম হয়। ঠিক আছে। Kang Tepini Karbi Prime Time Birota Bangke Kang Ton Iklong Kado Kawetame Dome Thakme Kurwang.